umuvugizi wa leta iyobowe n'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Gabon ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu ubwo abasirikare bahuraga n'inzego z'ubutegetsi yatangaje ko Ali Bongo wahoze ari perezida atagifunze. General Abdel Fattah al-Burhan uyoboye Sudani yageze muri Katari aho yahuye na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Uru ni urugendo rwa gatatu Burhan akoreye hanze y'igihugu kuva intambara yadutse muri Sudani kuva mu kwezi kwa kane. Ejo kuwa gatatu ambasaderi wa Amerika muri ONU yasuye umupaka uhuza Chad na Sudan ahahungiye impunzi zo muri Sudani. Linda Thomas Greenfield yavuze ko Amerika izakora ibishoboka byose mu gukumira ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi. Urukiko rwo muri Nigeria rwakurikiranaga ibijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuberayo rwemeje ko Bola Tinubu ari we wayatsinze bidasubirwaho. Perezida Andry Rajoelina wa muri Madagascar wagiye ku butegetsi bwa mbere binyuze muri coup d'etat ejo kuwa gatatu yatangaje ko azongera kwiyamamariza indi manda amatora ateganijwe kuba mu kwezi kwa 11.